you are no new, go and share the link for the person. Share the link. Only data, I'm connecting. Only data, I'm connecting over the Wi-Fi quick. If I change your casa, just be where you are and they will attend to you. Share the link. I won't need to bet mom and hotspot. Quick. I won't scan into the Wi-Fi no. One hotspot. If I told me sit Jina baby, I would Jina no. They will come and attend to you. You are share with you. Data, Mama hotspot. The Mama data, man, hotspot. And it's only data decision. I will locate you. I'm going to use Wi-Fi. I am in slow. Father, I'm not here. Signing with him. The Wi-Fi. So you have access to browse. You have access to send your video. Help compare. You are out of the Wi-Fi. Only WhatsApp group, Father, I'm creating more because I want the phone to share. Nyama who fast. The video share. But when you are feeling this, let me be on you. Sabe? When you like, you know. For Princess, why enter? Obi okwan subscribe, we subscribe no. Bako picture fu a. Ochia na no twase. Ochia ni che no twase. Che nyamia se bako mo adam fu bi. Na bo anu nya kokonsedi. Down say about pie. They'll still attend to you. They'll make sure they will attend to you quickly. As of already on a pay that was. Amen. Wow, okay, but more we say, China. Jesus. And I pay Danny Yanka. Near can say Israel Yame. Jesus. Ona yenimu Jesus ana pay for usunsum ebekata yeso amen fa wani onyam amen ebesiesie amen owura ana pay si anton samfrewa ne yebu otiafo Jesus ne ye kan se Israel nyankopon Abraham nyame to be Jesus. And I pray that was amen. You come for you are here. Amen. So did come for a wura mawura. And I pray you don't suffer the woe. When you are okay, not in the boy, not every year. And I pray you outside country of Ghana. Obi Oshami. Europe countries, all the English countries, the China countries,
Papa anapa yesi ma wasem enkosi sanwoma Jesus. Yimini person chen ma usunsum no enkata me so. Amen. Anapa miwura ne edin no ma ne yemre ne nipa hihye no Jesus. unyame uma ntiase bam. Amen. Ene obofo Jesus. Omo mesra yen na enhye ne unyam unyame a waye bita papa a waye bita Oh. anapa ne kan se sane behwe. Amen. For ni unyam behwe for wasem be hihye ne ye kan se unyame a uma awufo ebant atiasefo asase so na ma ebubu afo so de nante anapa mo asem empeja yemfi ahwe asiem na enye yi agidifo nyina nka amen. Amen. Bonsem. Shapa. Afini kwa wiye Fini kwa wiye. okache minua afini kwa wiye. Fini kwa wiye. Amen. Amen. Nua enu mienu yankuntabu ti sen Kuntabu ti sen. obisa yankuntabu ti sen Kuntabu ti sen. o se ti sen ono anim se nkoyie. Amen. Amen. Ade bia wo pe ne yie no wo se obebere ho what do I say? Ade bia wo pe ne yie bia wo se obebere ho. Now if you fail to sacrifice it will be harder for you. O me yanka che brother Solo say nyame hira no. Nyame hira o brother Solo. We need to pray for him specially. Yes. Last week we prayed for him. Today too we need to pray for him. Yes. Yanka che nyame say na dwuma lifti. Amen. Mama na dwuma sika in kimbram. Amen. Because what you mean ha. Na wo say still Solo unwie wa ho. Aha, wow. Because me hwe ha ne ha difference bi abedim. Esisa bi wom. Na say me hwe ha se ne wasisi baas sa na obesisi wa anso. No I said wa hanso. Na we de ba bi antwene bofo ne tin de asore be fa ho no ya ye ho a omo maji susu omo kakrakra asuna ya de to give a beautiful design to the church. Ayama ni sie da sa no wura ne kan o se nia wayama mi wudam. Amen. Na baby bia megina bia no ye bo mi din a wo so ye bebo odin ti baby Solo a ye be wura ho be kas ha efe no ye bebo ni din. Amen. Mama wonsem. Bobo ni badin Wonsem na Yakobon. na be mo asima de ye wura de be kamfo ni nsa no nwuma. Amen. Baby a ye bo bi be wura se puppet ni so efe no wura de so be kan ni nsa no nwuma. Amen. Obe kan ni sikasam. Amen. Enye Solo nkwa na etimi ye osu kondo se obeye ba bia instrumentalist 14 na uko huna is going to give you the estimate na wa ya to aso. Amen. Na ayefe enye Amen. na nyame ya okese si ya na as a young boy I remember a year of 2008 na no CAC na me running in our prophets. Now, your man 28 years. Esi dan kesiya pa HS amankesi. STS asori ni nyina, OCS amankesi na. Udu ha. U rest amankesi kro be. Edan na udi kan hu ni first. 28 years boy. Udu rest amankesi kro pe. No feja ni pe no hu dan. Na da ye bie da na no na me ka difo a ye bompaye ye wo apostolim edan ni mu a ye bompaye na onyame honhom esane na onyame di asema dua me mu se koka kire chairman na me ka pa se nyame ma Revelation chapter 7
verse 1 going. Na me come chairman and no message for the preaching. They were so fantastic, so happy. Na nyame man nsa so kasa afei asofo ne say din for yesra mo ya ba mo nanso mo nya ye boko. Ho na ya maame a wawuo ne ye ne ko she fridge mu a nyame sama ne ban kwam biem. Oh, our life. We hwe nyame kwan be mo ma yi ba owui a ye na she fridge mu. Na nyame nam na basa so eda mo ko yi o ma ko si o mo no sada na maame ne tiase o she fridge mu wuye na ne nsa na ekwan ni nyina ho besi nne no se nyame ko kire na de nyame de ne tu kwan wo heaven no ka kire wa wona atia na girlfriends air 3 wona atia na boyfriends air 5 na o re gidia ibi there you go see na abrantie no nyame shira no eshira no ti no na ene abrantie dia ono so ayi se ni obi si bi se samankase a wi ase nyina hu no obi bi obewura ha bia nani be bonsa ne duma we so no awurade so mayen ka ne nsa ne nyuma amen obi bia odi ni sika boa na dan ye fa nsuso onyame mayen ka ne nsa ne nyuma amen o masika emempam nsam da amen now some of me can say why one acquire love. yes A bad day and only peppy beji odo atumika odo pena fe yon guest na kai o boyfriend o girlfriend